Markus pasal talu angka bunga ana saya lako angka 35. Puang Yesu umpama to misa toko peliman na sang bali. Male pole omi tama banua pa akombongan tu Yesu. Den midio misa atoko peliman na sang bali. Na peniro ibang ami tau. Kumua ba atulan na pamatoto itinde tau lan allo katorroan. Anna ni umpasalay. Nakua mi Yesu lako tutoko peliman na sang bali. Ke ede ekolan tanga-tanga. Nakua mi lako tu tau. Si patura kalan allo katorroan. Umpoga umelona ba atu. Umpoga uraka kadakena. Ungkariman ni raka tau ba atu umpatei raka tau. Apa maaloko-loko banget inde tau. Mentirotiku mitu Yesu lako tau ya to mai situang kasingkian na. Siana po masussa tu kamakarasan penaan na tu tau. Nakua milako tu toko peliman na. Angka itu limammu. Na angka ami namatoto tu liman na. Ta apa sunmi tu to parisi na lao si pakulu-kulu to Herodiani diona Yesu umbala nakua umpati. Mesar kami tu Yesus ola ng gurun na maapalulako to tasik. Nalendo ubudan na taun di urundu to dio may Galilea, siya dio duka may Judea, siya dio may Yerusalem, siya dio may Idumea, siya dio may lambarlian na salu Yordan, siya dio may lili na Tirus na Sidon. Lendo ubudan na tau say lako kalena. To narangi tu mintu penggauran memanggan na. Na suami Yesu to naggurun na kumua ladio banga tulopi bitti na sikandapiran. Belan na kabudan na tau daan na sisiipin ni tau. Belan na buda mo tau na pamaleke. Naurungan ni pada mi tau na ruasaki. Pada mi sae umpesuang ang kalena lako. Lamoray yung kakaabangi. Mintu na duka dia tama susuko. Ton nakita itu Yesu. Lumbang amirokko to tingayona. Namilalala na kuwa. Kamu mutuan ka na puang matua. Lendo minapakare-enan na kumua. Daan na paleli. Kene milangan misa atanete. Natambay minda-minda tu naporay. Nasay tu tau lako kalena. Naangka ami tu tau 52. Kumua anna sisolan ni. Siya kumua anna suay lao unaray tau. Siya laun nampui kuasa urambay dia tama susuk. Yatu Simon naganti mi Petrus. Siya Yakobus anak na Zebedeus. Siya Yohanes siulu na Yakobus ang naganti Boanerges tu tau yato. Batonan na anak Guntu. Siya Andreas, siya Pilipus, siya Bartolomeus, siya Matius, siya Thomas, siya Yakobus, anak na Alfeus, siya Tadeus, siya Simon, to kanani. Siya Judas Iskariot, tumangka umpa apeturuan Yesu. Malemi Yesu tamamisa abanua na saya poleo sirampun tuto Buddha. Naurungan ni tae palambi na kumande. Yato narangi misang adadian na tu yan na to. Sunmi laun nalay belan na nakua katamataman. Nakua mi tu pandita sura tu saya mo dio may Yerusalem. Naron no Beelzebul. Siya paatunduan na pangulun na diata masusuk. Anarambay tu mintu diata. Natambay mi Yesu tindi tau. Na maakada lako umpokadan ni paapasusiat. Umbala na kuwa tu diata bulituk. Urambay diata bulituk. Ya keden ni misa aparenta seru-seru kalena. Ta na maadin bendan tu parenta ya to. Siya ya ke ya kalena si sala-sala
tu to sanga dapo ta enamanda atu tolan tananan dapo ya to sia ya ke ya kalena ke de sia si saranga atu diata bulituk ta enama adin bendan sangadinna ya bangasiamo katampakan na to apa ta misa adu katau ma adin tama banuan na to mawatang lauram pa itu yanan na sangadi kenapungo idolo tuto mawatang ya to namane ma adin umpang rampai tu banuan na tongan na kukuala ko kalemi mintu na rupa kasalan diota rukuna Adam ladi pa adei tendu kato tu mintu rupa kada solanga tu na pa kada solangan apa minda umpa akada solangi pena masalo ta ena apa akadi pa adian kasalan sai lakona sangadina tontong obanga tu kasalan na susi moto tu kadan na Yesu belanda na kuat tu mai tau naron no dia tau masusuk sai mitu indo na sia siuluna ke ede edio salian sia usua tau tambai unno ko mo tuto buda talimbungi den mi tau ma akada lako tiro mi indo mi sia siulu mi dio salian nundaka ko mi bali mi lako tau ya to mai na kuah mindara tu indoku sia mindara tu siluku mentirotiku mi lako tu mintu tau unno ko talimbungi sia na kuah kita mi yari indoku sia siluku temai belanda minda tumpo ga upa aporayan na puang matua ya moto tu siluku muane sia anak kedarangku sia indoku kareba kaparanuan na tonoran ni Markus pasal apa angka bunga ana saya lako angka 40 misa na paranduku pole omi Yesu mangada idioran dan tasik lenduk mi budan na tau si rampun lako kalena na urungan ni kende kelangan misa alopi na unno ko lantasik na daw karangkian na tumintu to buda rengke lako tasik buda mi piada na lako tu tau lan maarupa-rupa pa apa susian siana kuala ko tau ya to lan pangadaran na perangi mi solanasang komi den mis atau mangambo sun laun nambo obanne ya to namarasan mo mangambo den mi pira ta aparok ko biring lalan saya mi manu na pura ungkande den duka pira ta aparok ko to batu-batu ta ena budali ta kadio na ta apa tuo belan na ta ena mandalan li takana apa ya to nakendek kemo allo na alami allo na malayu belan na ta na menuaka den duka pira ta apa tama tanga den duka pira ta apa tama tanga to duri na pada tua duri na taloi itu banne na urungan ni tanga membuah siaden pira ta aparok ko to pada ngalunak na membuah na malapu sia samimba aka ana tubuan den mangalokon pentalung pulo den penanan pulona sia den pesaratu na kwa mi Yesu minda tu ketalinga lama aperangi nama aperangi ya ton na misa tu Yesu na pekutanami to na sisolan anna ya motu anak guruna 92 tu diona pa pasusian ya to na kwa milako tu tahu ya tu kamu diben mo kami pa akamasian unisan itu tu rasia diona parentana puang matua apa mintu na tuto salian dipatia yoan manna lan pa apa susian kumua
Nakua mila ko tu tahu, ya tu kamu di ben mo kumi pa akamasian, unisan itu rahasia diona parentana puang matua. Apa mintu na to salian, di patiayuan manna lan pasusian. Kumua anna kita imatanna, apa ta ena kanasai. Sia narangi talingan na, apa ta ena isan ni. Kumua daan na ba tumba pisan na mingkatoba, anna di paadei kasalanna. Nakua mi lako, tara kamisan ni batonan na te pa apasusian ya te. Nombara mi kuah unisan itu mintu pa apasusian. Ya tu mangambo, ya mo to nambo itu kada. Hindi siya tu lurokko na biringlalan. Tunani itu kada ya te diambo. Kenarangi nata apa saya dia tabuli tu ku nalai tu kada diambo tama penaan. Tendu kato tu tiambo na dotok batu-batu. Kenarangi itu kada ya tu nata apa untari mai siaparan nu penaan na. Apa tak na minwa ka alan penaan na. Sangadin na to mandalle penaan na. Sangadin na to mandalle penaan na. Nayan na saya peroso ba tu pa apa kariorio tu diona kada ya to ta apa na pamo dong itu penaan na. Sing apoleo tu tiambo na tamatang ato uduri. Ya mo tu tomangka orang itu kada ya to. Anna tama penaan na tumintu sara alantelino sola pea apan na kasugiran. Sia kamurayan lako rupa-rupa pasing. Anna talo itu kada ya to. Naurungan ni tanga membuah. Apa hindi siya tu tiambo na rokko to panangalunak. Ya mo tu taurang itu kada ya to. Siya umpalan narai na membuah. Den tu mga lokon pentalong pulo. Den tu penanam pulona. Den tu pesaratu. Nakua mi Yesu lako tu tahu. Den raka tahu saya umba dama. Anna pa diyongi lubaka. Ba atu diyong suluku kamamaran. Tara ka na pa doy tongkonan dama. Belan na mo'y misa aduka. Ta etu membunin na sangadin na. Ladi pa sombo siya mo'y misa aduka. Ta etu tanga paan na sangadin na lapan. Ya kirin tahu kita linga. La napupa apirangi nama apirangi. Ya kirin tahu kita linga la napupa apirangi nama apirangi. Nakua milako tahu ya tomai. Palan pinai itu apa mirangi. Ya tu sukaran mi pasi sukaran tahu. Ya duko mau ladi pasi sukaran kom. Sia ladirangan ni pole opa. Nakua milako tahu ya tomai. Palan pinai itu apa mirangi. Ya tu sukaran mi pasi sukaran tahu. Ya duka mula di pasi sukaran komi. Sia ladirangan ni pa. Nakua milako tu tahu ya tomai. Palan pinai itu apa mirangi. Ya tu sukaran mi pasi sukaran tahu. Ya duka mula di pasi sukaran komi. Sia ladirangan ni pole palako kalemi. Bela namin na tu den dio la di bendu kapalako. Na ya tu totae dio la dia lai pisan dio mai. Moi ya tu dio na mo kalena. Na ko pole omi ten moto tu parinta na po matua. Susimisa atau nambo oban nerok ko palang. Na mamma asya milik ke bongi ke allo. Anakin de ketuban ni siya lobo. Apata enesan ni umbara na kuwa lobo na. Ya tu padang umpaken dek kalena burana. Dolo tu batangana, namane bulinna, na undinna lise na gandungu malapuk dio bulinna. Yan na matasa ka matubuan na, umpo piba mi piso sa, belan na nalambi mo kadialayan na. Nakua mi, umbara latakua unalan ni panganderan tu parintana po matua, ba atu pa apasusian na para latani umpamanasay. Susi to lise sawi sang lise. Ya ke diambo irok ko padang. Ya mo bitti na ya tu mintu lise diong padang. Apa ya ke mangka mi diambo.
tuomi losong kapuan na mintu na hutan. Umpasun tangke si kapuana nama adin nani man kumanu kudao mai langi mentiongan lanto daun makampunna. Buda mi pa pasusian susite nani umpokare tu kada ya tola ko tau. Tu si tinaanna la nani unisan ni. Tayo nama ulelian la ko tau ya to mai ketang apa susian. Apa yan na naggurun na man na nasisulan napatonan ni lako tu mintu na to. Ya bangsia to allo ya to ton na makaroin na kami Yesu la ko tu tau. Male ko mai talam balian. Ya ton na suami male tu to Buddha na bami ana gurun na tu Yesu belan nalan molembang asia den pole palembang asenga na sisulan. Pakalan saya miangin bara kapua. Nalian ni bombang atu lembang na sidi imora na ponno wai. Na mama abangnya dio pollo olembang dawallonan. Na tundan ni nakua. Oh guru, tara kami kasilangan ni te lasabu ki. Miliki mi na taatan dituangin sian aku ang kwan itu tasik. Rapa ako. Radan mituangin narapa abang. Nakua milako. Maapai kami mataku ubang asusito. Tae para kami katongan ni. Lendu mi mataku una. Napantan sipa akar-akaran aku. Mindara kaya te tau ya te. Na mo yangin siya tasiki. Untur uduka itu parintana. Surat kareba kaparanuan atau noran ni Markus pasal 5 angka bungaan saya laku 20 misa. Kadi pamalekian na misa atau nataba dia tama susuk dio gerasa. Rampo milako lamban lian na tasik lako padang tu gerasa. Yato na mengkalau mo tu Yesu daw may lembang. Simpolo na pisetamui mi misa atau ludio may to oliang to natamay dia tama susuk. Toro diobangnya lu to oliang na tau. Na moy misa atau ta umbela umpungoy. Moy dirante ta eduka. Belana pembuda mo disangkala sia dirante apa naka atuka atuturante sia narebong-rebong tu sangkala. Na moy misa atau ta eduka lausawi. Tontong abang kiallo ke bongi dioluto oliang. Sia daulu tanete melalala. Sia untumbui batu kalena. Apa ya ton natiro membela mitu Yesu. Mo adondo-dondo misahe tukku menolo. Sia mukun melalala mandui kamaran na nakua. La siapa riki? Yesu. Anak-anak puang patadoran na. Masumpa na usabu sangan na puang matua. Umpalakui lako kalemi daan mi pakarioriona belana nakua mo Yesu lako dia tama susuk malai ko lamai te tau ya te nakutanai mi nakua minda sangammo nakua mi bali ya tu sangangku legiun belan na budakan ni mengka moya tongan mi lako Yesu kumua daan nasuai sunlan mai tondok ya to. Den midio tubai dau tanete sangat tuntunan undaka akan de. Na palaku mi dia tamasus kunakua. Suakan nilako to mintu bai dau. Na yakini tama. Na eloram mi. Sanga sunam mitu mintu dia tamasusuk anna tama itu bai sangat tuntunan. Na sipetu umuran tindi bai sangat tuntunan dau mayaya. Mi ilan rokko tasik agi-agi duang saabu anna mate malam mo di tasik sipa dondo-dondo mi malai tu tomang kambi na pa pesanan ni tuyan na to lalu kota sia dulu kampung sanga sunam mi tu tau lao untiroi tua pamangka dadi sanga saya milako Yesu sia na kita tu to nataba dia tama susuk unno ko mo maatamang kale mo sia matana mo. Ya bangsia mutu tonataba sakotik
saemi kamata kuran tu tahu. Napa pesanan mi taun tiro itu yan nato lako tahu diona tinde to natamai dia tamu susuk. Sia ia duka tu diona bai. Randu mi tinde tahu umpalaku ilako Yesu kumua anna soro lan mai lili na tondokona. Ya to naken deke pole emulangan lembang. Na palaku mi tinde to mangka natamai dia tamu susuk. Lako kumua anna sikaloli Yesu. Apa tak ena tangga itinde tahu. Sangadina nakua lako. Male moko ria sule lako banuammu. Lako sangada diammu. Mupa apisanan itu mbaka puana tu. Apa na poga upuang lako kalemu. Sia tumba nakamasemmu. Male mi naparanduk kimpa apisanan ni dia tondo kode ka polis. Kumua tumba kapuana. Tu apa mangka na poga u Yesu lako kalena. Anna manga na sangat tu tahu. Ton na male masule tu Yesu. Maalembang alian. Saya mi tahu buda sirampun. Untikui ton na diot orang nan Tasik. Angka 22. Saya lako patang pulon talu. Anak na baine Yairus di patuo sule. Na kadipamalekian na baine na lasaki tanga dampi-dampian na. Saya mimisa kapala banua pa akumbongan di sanga Yairus. Ton natiro mitu Yesu tukku mi maliguntu rokko to lentekena. Sia mingka moya-moya tongan lako nakua. Ya tu anakku ya tu anak bittiku. Tu baini lama teman namu. Mai poko mirika miremme ilimammi anna maleke sia tu. Sia mingka moya-moya tongan lako nakua. Ya tu anak bittiku tu baini lama teman namu. Mai poko mirika miremme ilimammi anna maleke sia tu. Male misola na buda taun di urundui sia usipini. Den mimisa abaine nakasunni nenne ebang rara 92 motonna. Buda mo tuma adampi nani umperasai buda kama parisan. Ia duka mo umpepurai mintu apan nato tanga delen gaina sangadina sama sai-saina samandu-mandun na tu sakinna. Inangamangka monarangi tu diona Yesu. Namale tama to buda tama lu dio mai boko. Nakaka itu sambuna. Melan nakua moyan na pakaian naman naku kakak manassa malekina. Ta aparada mi turarana siana saading lang kalena kumua mondo mutu sakinna. Ta apa na saading mi Yesu lan kalena tukama totoran ya to sun lammai. Na misaile lantangana to buda nakua. Mindara kakak pakaianku. Nakua mi to nang gurun nalako. Miti Rosia te tu nakua mi to nang gurun nalako. Miti Rosia te to buda usip sisi ipiniki. Nakua mi to nang gurun nalako. Miti Rosia te to buda usisi ipiniko mi. Mikuami mindara kakak anak. Mentiro tiku lao mi tu Yesu. Laun tiro itu baine umpogao itu yan nato. Mataku umitinde baine siama aparondo belan na naisan tu apa mangka dadi lako kalena. Nasai tukku malinguntu diolona sia umpokada tongan itu bintu nato. Nakuami Yesu lako. Ye anakku. Pa apa tongananmu mo. Umpatuoko. Male marampa mo ko. Sia maleke mo ko dio mai sakimmo. Marasan mo makada-kada saya mi tahu dia mai banuan na kapala banua pa akumbongan na kuah. Ruudu mutuana kami. Apa pa buat ana mirata itu guru. Apa tak ena palanara Yesu tukade ya to. Nakua mi lako kapala banua pa akumbongan. Da mi mataku. Patungan bangami. Tak emang mi natangga itu tahu misa aduka undi urundu. Sangadina Petrus na Yakobus na Yohanes. Siluk na Yakobus.
Rampo mila ko banun na kapala pa akumbongan. Na tiro Yesu tu tahu mama kasiurukan tongan siya umbating. Yaton na tama mo na kuwa milako tahu yato mai. Maapa yang mi mamak siya siurukan. Taya na mati de piate. Sangadin na mamari. Na pitai mi tahu apa yaton na popalay na sang mi tahu rokko padang. Na solan mi tu ambe na siya indo na tindipia siya yatu to na si solan na male tama to inan tindipia na male tama to inan na tindipia na to mi tu liman na tindipia siya na kuala ko tali takum kedi na to mi tu liman na tindipia siya na kuala ko tali takumi kedi palemba battonan na elai kukua mati malimbangun ko tak apa malimbangum tindi pia na maalingka bela na 92 tahun na dadinna tak apa tibaling na sama mia ara na tu tahu lendu tiramban lendu mina pakare-enan na Yesu kumoda na kaisanan tu yan na to la komisa duka tahu sia misua umben ni kande tindi pia. Markus pasal anan angka bunga ana saya lako maapin nanan na bunga Yesu rampo dio Nasaret male mitu Yesu dio mai na rampo lako tondo kona ni lobo na yatu anak guruna undi urundui yato na allo katorwamo na parando kami mangada ilan banua pa akumbongan mangana sami tu mintu to buda to narangis ya na kuah umbar nani unale te tahu ya te tu yan na to sia tumba ya tu kama tarusan di kama sian ni anna parindu katang ngamang ngasusito tuliman tanga pande kayo ra kate tahu ya te anak-anak Maria sia silu na Yakobus sia Yoses sia Yudas sia Simon sia tangin di siara katimai tasi solan tu anak adaran na pematana ami tindi tahu tu dio na Yesu apa na kwa Yesu laku tu tahu misa nabi ta ena tanga dibilang sangadin nalan tondona selan nalla ana sangadadian na selan tanan dapo na taara na bela yung paden len misa adu katanda manga inde to dio sangadin na sidi iri tu tomasaki naremme iliman na pamaleke manga mi belan na tae na patongan ditindi tao angka ma penanan na be saya lako ayat 10 talu pepasan na punga Yesu lakuan ng gurun na 12 malemi sumalong-malong umpa silamban-lamban itu tondok untikui lao siya unara itaw natambay mituan ng gurun na 12 na parandok ki usua sida adua-duay male siya na ben kamatotoran laung kuasay di ata masusuk na pepasanan mi lako tau ya tomai kumua da na ba papa lakolalan sangadin na tekkeman na misa ya tu kinallo da ya tu kandu da do ilan salipi da aduka maadin siya umpake la pikilentik apa da ana padunga papa bayulan nalu nakua milako umba banua mini kendek ya mumini torro dio to saya lako malemi pole inde to dio mai umba tuinan tangun tarima komi sia tangun perangi komi yam misun dio mai pentambakan itu barra dio pala alente keni tanda saabi salana tu tahu sun mina male mangadai kumua sipatu tahu mengkagarri Urambai mi Buddha dia tama susuk sia Buddha to masaki
na bolloi minna siya na pamaliki. Angka 10 apa na saya lako 20 angka sera. Yohanes pa adio na pope patei datu Herodes. Yohanes pa adio na pope patei diata. Yohanes pa adio na pope patei datu Herodes. Na palele mi datu Herodes tu dio na Yesu. Belan na kaleleam mo sangan na kuatu tau. Malimbangan mo tu Yohanes pa adio dia ngomai to otomate. Ya mo to nake do tu mintu kama tutoran lan kalena. Den tau kumua Elia yate. Den pole o tu kumua ya mo misa nabi tu susi ba atumban na misa tu mintu nabi. Apa ya ton narangi Herodes tu yan na to nakuami. Ya mo tu Yohanes kuta atak kiulun na to. Di patuo mo sule. Belan na Herodes kalena mangka usua tau. Untingkan itu Yohanes. Napungoy lan pa atarungkuan. Tu belan na Herodias. Bainena Filipus siluna. Pa napobaine mo Herodes. Belan na mangka tu Yohanes maakara lako Herodes. Pemali ke unnala ko mi bainena silumi. Natambukan nesun Herodias tu Yohanes. Lamoray umpatay. Apa tak enak kulle. Belan na mataku tu Herodes lako Yohanes. Apa naisan? Ya mo misa to malambu siya masallo. Napangi bangami. Siya pembuda ke urangi pangadaran ni Yohanes. Pusa kami pinaan na. Apa mo Yesus ito naporay duka umperangi. Nalambi mi allo melo. To nallo ka dadian na Herodes. Napadinan ni pa amaruasan. Tu untoe parea kapua. Sia pangulu pa abaraninna. Sia to kapua dio Galilea. Yaton na yato. Tama mitu anak na baini tinde Herodias na maagellu. Na posende mi pinaan na Herodes solamintu to nasolan maatalimbungan kumande. Na kuwa midatu lako tinde pia baine. Palaku ilako kaleku tumuporen na ang kubengko. Masumpa mi umpokade lako na kuwa. Apa-apa mumpalako lako kaleku laku bengko. Moina sanga sesena te parintaku. Sun metinde pia na kuwa lako indo na. Apa ratu laku palaku. Na kuwa mindo na. Palaku itulun na Yohanes Padio. Simpolo male mitama sasa. Simpolo male mitama sasa. Menolo lako datu. Siya umpalaku inakuwa. Yatuku kamoraina. Latawin banga siya mo o totemo tulun na Yohanes Padio. Di ngomisa apindan. Lendu umimase na pinaan na tudatu. Apa belan na yama tu sumpana. Siya belan na yama tu to nasisolan. Maatalimbungan kumande. Ta amin amuray untumpuy tu palakunna. Ta apa nasuami datu tu to. Maapiulu kumua. Lana bahasa tulun na Yohanes. Male mitinde tau. Umpoloy ulun na Yohanes lan pa atarungkuan. Na bami tulun na di ngopindan. Na penuluan nila ko tindi pia baine. Na penuluan pole tindi pia lako indo na. Yato narangi mi anang gurun na Yohanes tu yan na to. Saya mi unnala itu watang arabukuna. Na peliangi. Ang 30 saya lako 40 na apa. Bunga Yesu mpakan de tau 5 saabu. Sirampun mitu rasulu lako Yesu. Narundunan nila ko tumintu apa na pogau na siya tumintu apa na paapangadaran na. Nakuha milako. Tamale misara kalako to kasalan na. Ami pamondo taaka ami sidi idio. Beran na buda tau sisula asir rimbang say. Naurungan ni moy kumande ta eduka palambi na. Male mi maalembang misara kalako to kasalan na. Apa yatu taung kita imale buda untandai na pada sunlam may mintu utondok nasa ngamalian lumingka sirampun lako seundoloy tinde to maalembang yato na mengkalao Yesu daw may lembang
nakita mi tu tau lendu ubudanna tilau mi massena lako tinde tau belanna ya tinde tau solanasangi butung domba ta pangalana na parandu mi unna dai buda pangadaran tu tau ya tomai ya ton nala makaroen mo saya mi tu anak gurun na lako kalena nakua ya te inan ya te kasalan sia labungi du kamu melo ke mi suami te mai tau male na lao lalu to banua salian sia ya te tondo ko tiku lau unnalli kande na kande melanna ta ebang apa diulu lana kande apa mi bali na kuah kamu mau umpakande na kuah mi tuan gurun na lako lalawar kan ni kau nalli kande 200 dinar la dipakanian ni te tau na kuah mi lako pira para roti iti tiro ikaya ya ton na tiro mi na kuah mi 5 morana 2 bale na kuah mi tuan gurun na kumua anna suai tu tau mintu unno ko maatalimbung limbungan dio to oriu maluna unno ko mi tu tau maarampun unno ko mi tu tau maarampun den si 100 den si 50 na alam Yesu tu roti 5 na bale da 2 na mentingara langalangi isia masambayang na mane unte tepu itu roti na benya nang gurunna kumua na patorre dio tingayo na tau susiduka tu bale da 2 na tata lako tu tau mintu kumande misolana sangi sadiana na alami tau tu mintu sesanna 52 karandang aponno na dinduka patu bale ya tu tongkande itu roti 5 saabu tumuane ya tu tongkande itu roti 5 saabu tumuane angka 45 saya lako 52 tak apa napasasa mi tu anak gurunna kende gelangan lembang lalaman lako tondo ko Betsaida ton na marasan nusuai sule tuto buda ton na mangka mo umpa ape ton na mangka mo umpo pesiman ni tu tau tuka milangan misa atanete lamas sambayang ya ton na makaroen mo maatang atasi kimi tu lembang na Yesuman na mo misa-misa daw gantanan na tiro mi urra atak kitongan mo kalena maabose belan na angin maasisang ton nagyagi dan nari mo saya mimpelambi untete way tasik la ulendui ya ton nakita mi untete way tasik nasanga mi bombo nasikarrakan belan na nakita solanasang itu Yesu an natiramban apa tak apa napa akadai na kuah parah apa itu penammi aku motean da mi mataku kende kemilangan lembang umpelambi naradan tuangin ya moto annali pangabang solanasang lindu utongan tiramban belanna tak apa nama siang lan penaan na siya tak apa na palan penai tu diona roti sangadina makarra apa penanna angka 50 talu saya lako 50 nanan kadi pamalekian na Buddha to masaki maalimi maalem mangalian kantanan na rampo lako Genesaret na tada nga dio yaton na mengkalau mo daw may lembang ta apa natandai mi tau tu Yesu pada malemi sasa-sasa tu tau lan mintu tondok kuntikui siaranduku pada saya umbulle diungi inanna tu mintu to masaki lako tu inan naranginna nani Yesu dio sia umba nani tama nala tondoko nala kota ba atu to banua pada napatorro tau tu mintu to masaki dio pasa sia napalaku lako Yesu kumua kema adin siai anna kakak abangi turom sambuna pada mi taung kakai pada mi maleke
Sura kareba kaparanuan na tonoran ni Markus pasal pitu angka bunga ana saya lako talung pulom pitu. Bunga Yesu unara ito Parisi. Sirampun milako tuto Parisi siapa tu pira-pira pandita sura tu ludio mai Yerusalem. Ya to natiro iba tu pira-pira tu anak gurunna ungkan de roti anna ta ena masero limanna. Ya matu ta ena membase dolo. Belana ya tu to Parisi siamintu to Yahudi ta ena kumande ketanga na pemabasing ipitu limanna. Umpeolai aluku panganna to dolo. Tendu kato kesule dio mai pasa. Ta ena kumande keta ena pemabase idolo tu kalena. Sia buda pa senga ana tu dian nani lana turu. Susinda umbase irusan sia suke tutu sia sere galang. Mekutana mitu to Farisi sia pandita sura alako. Maapa ritu anak gurumi natae na peolai tu alku pangan na torolo. Apa ungkan de roti natae na masero limanna. Nakuami Yesu lako. Tongan na bang tu apa mangka na poparundi nabi Yesaya pirambungi. Tu dio na kamu. To belo puduk. Susi tu disura aku mua. Manasa ya te tau ya te puduk unaman na ungkasiri ina. Apa ya tu pinaan na tae na latu lako kaleku. Tae buat ana tu tahu ya to penumbai na. Belan na umpa pangadaran pangan na pondok kotolino. Mirampanan tu parintana puang matua. Anna pangalukan tolino mitoe. Si anak kuah lako tu tahu. Tanga pada menarami. Misuale tu parintana puang matua. Kumua amito aluku pangan na todolomi. Belan anak kuah Musa. Kasiri itu ambe Musa indo omu. Sia minda-minda tung gatai ambe na baatu indo na. Ya mola mate di pongko. Apa mikua kamu? Sipatu mo. Kena kuah tahu lah ku ambe na baatu indo na. Ya tula mi putuona tulu dio mai kaleku. Ya matu kuruban batuanan na apa di penumban. Mi papa elok na mo tanggung karitu tu itu ambe na baatu indo na. Moi sidik duka. Susi moto tu kaum pa ademi bisaran na puang matua. Dio na ahlu kutodolomi. Tumangka misi palelianni. Siabu udah tu susin na to mi pugau. Na tambai pole mi tuto buda. Na makada lako na kuah. Perangina solanasang komi ammi tanda itongan ni. Tak iya tu apa salian ketamai kale. Ma adin urut takki kale na tau. Sangadiri ya tu apa lulan mai kale turut takki tau. Minda-minda tu ketalinga lama aperangi nama aperang. Ya to natampe mi Yesu tu to Buddha na male tama banua. Na pekutanam ya nang gurun na lako tu diona pa posusian ya te. Takwa mi lako tu tau. Susidu karo komika to. Tangkan misan milo. Tak ada kamisan ni kumua. Ya tu apa salian lutama kalena tau. Tak ena parutakan. Belanna. Ya tu yan na to. Tak ena lutama penanna. Sangarin na lutama tambukuna. Nasunrok ko pekuiran. Susi mo to. Nasanga masero ya tu mintu kande. Nakuami. Ya tu apa sun lamai kalena tau. Ya mo ya to turut takki. Belanna lan mai. Ya matulan may pinaan na tao, suntang na akadake, gausala, kabokuan, kapapatean, pasan rakasalu lakoram panangkapa, ka manengkengan, kabulitukan, paatang, barak, may lumata, kadasolang, kamatampuan, kabagan. Mintu nate, kadake natusun lulan may baating siya kitau. Kaya da imitu Yesu hindi to diumay, na male la kolili na tirus na Sidon.
Male mitama misa abanua lamorai kumua da naisan ni misa adu katau apa inang anak kita bang asia belana ta apa na pakare bawanga misa abai ni na taba dia ta masusu tu anak ana bai ni na saya tuku malinguntu diong to lentengna ya tu bai ne ya to Yunani to maarapu siro puniki na palaku mila ko Yesu rambai tu dia ta masusu kulan mayana kana apa na kuwa lako tinde bai ne da ito na pedia idolo tu pia belanna ta na pato dia lai tu kande dio mai pia na dibuangan nasu me bale mitin de bai ne na kuwa lako tongan na po apa ya tu asu di ngosul kumida ung kande duka kande mara ana pia na kuwa mi Yesu lako belanna ya te kadammu da di male mo ko malai mo tu dia ta masusu kulan mayana kamu ya to narampo mo lako banuan na nakarampoi mitindi pia mamma dawinan mamma ana ya tu dia ta masusu ko malai mo ya to nasun pole omo lan mai lili inatirus nalendu itu Sidon rampo mila kotasi Galilea lan tanga-tanga na lili ina Dekapolis na ba mi tau lako tuto taru tilu misa na palaku ilako Yesu lauremme ilimanna nasarakki mitu tau ya to dio mai to Buddha naului turakka ana tamatalingan na metudumi nakaka itu lilana sebentingara langalangi naumbusanan penanna siana kuwa lako tu tau fatah batonan na tibungka ko tibungka mi tu talingan na nata apa malutte tu lilana anna malolo tu kadanna napipasan nimi lako tau ya tomai kumua da ana pokadai te yanna te lako misa adu katau apa siana pe pasan na sana sarra ina tau umpalele itu yanna to lendu utongan mitiraman na tu tau na kuah melona sangat una poga una na paparangi tu taru sia toma mangana popa akada-kada pasal akarua angka bunga ana saya laku 10 bunga Yesu mpakande tau patang saabu yato natu yato lendu pole omi budan na tau si rampung nata ebang apa dio lu lana kande natambai mito na gurun na siya nakuha lako mamasing na untiro ite to Buddha bela natalungalo mo ku si solan nata ebang apa lana kande na yake laku suwa bang isule lako banuan na temay tau natanga dia amo dinangalalim pula kolalan belan na rin tumambela na ni saya nakuha miya ng gurun na mi bali lako umbarala dini unala roti ndete parang pangalaran la di pediaran ite mintu tau mekutana mi lako nakuha pira roti iti nakuha mi pitu nasuami tu to Buddha unno ko di padang na alam itu roti pitu na makurre sumanga na tepu-tepu siya na bin anak gurun na kumua na bae lako tingayo na tau na patorro mi dio tingayo na to Buddha den duka siapa bale sidi dio yato namang kau sambayangi na pisuami patorro dio tingayo na tau kumande mi solanasangi sadia na nalai mi turoti sesanna tumangkan na di tepu-tepu pitung baka ya tu kumande agi-agi patang saabu na suami Yesu male ta apaken dengan misola na gurun na langgan lembang na rampo la kolili na tondo ko dal manuta angka 50 misan na saya laku 20 misa piada adiona petobana to Parisi sunmi tu to Farisi siya na paranduku si tamben kada Yesu yamo tu laun tuntun tanda kekuasaan daw melangi laun toba ya
Lendu mitu penalan penaanna nakua. Maapari te tau ya temai na tuntun bangara tanda. Tonganna nakua kadang kumati. Maapari nala di ben len ratanda te tau ya temai. Na boko imi tu tau ya tomai. Na kende kesude langan lembang ana male len rampe sambalin na liu. Tangana kidalai mitu anak gurunna umbaro ti. Na tak emang senga anaran lantu lembang pakari roti misa. Ma apakai nga ami Yesu lako na kuah. Pengkiralai tongan-tongan ni. Penandai ko mikalemi. Dio may ragin na to Farisi. Siya dio may ragin na Herodes. Sipa kada-kada kalenami na kuah. Iya siya na maakada susito. Belan na ta roti dio kaleta. Ia to na isan ni Yesu tudiong na penaan na kuah mingkuan ni. Maapai na yami bisara tu katairan na roti dio kalemi. Tae para kamisan ni. Siya tae para kana masyangalan pinami. Makarra para katu pinami. Kemata komi. Na tae kami pakita. Kitalinga komi. Na tae kami parangi. Siya tae kami kiralai. Tongku tepu-tepuan ni roti 5 tu tau 5 sabu. Pirang karandang arasisan na mialai. Nakua milako 92 karandang. Saya to napi tu anna patang sabu tau. Pirang abaka arasisan na mialai. Nakua mimpi tungu baka. Nakua mi Yesung kuan ni. Tae para kana masyangalan penami. Angka 22 saya lako 20 nanan. Saya milako tondo ko Betsaida. Nabami tau lako kalena tutubu tamisa siya na palakuan na sapui. Natoe mi Yesu tiliman na tindi tau. Narenin ni sun lamay tondok. Saya to namangka untudui tu matan na tindi tau. Napalako mito matan na tuliman na. Nakutanay. Den raka apa-apa mupibang. Umbangunan mi matan na nakua. Den tau kupebang. Belan na kupebang asusikayu lumingka. Napalako pole omi to matan na tuliman na. Na manoora pentirona siya mondo. Siya na pemanasa nakita tumintu na. Na suami sule lako banuan na. Nakua. Daa mo pukadan ni tau singa lamlu tondok. Angka 27 saya lako 30 kapangakuan na Petrus. Sun mi Yesus solana gurun na maapalula ko tondok ko diolo si kandapi kay sa Rea Pilipi. Mekutana lolanam mi lakuan ng gurun na nakua nasangar ataw minda. May bali mito ng gurun na nakua. Den kumua Yohanes Paadio. Siya din kumua Elia. Den poleo kumua baatumban na mamisa tumintu nabi. May kutana milako nakua. Apayake kamu. Misangara aminda. May baling Petrus nakua lako. Kamu mo Kristus. Napapaakari enami kumua. Daan apokade itu yan na to lako misa duka tao. Angka 30 misa saya lako pasala kaserang kabunga na. Bunga na po nga Yesu paapisanan ka maparisan na. Na parando ko miun naday gurun na. Kumua sipati tuwa nakarampan dilino laumperasay budapari. Siya naali imintu pekaamberan. Siya pangulo to mina siya pandita sura. Naurungan ni napatay tao ya tumay an natalungalo din na namalimbangon sule di umay to tomate. Mintu na te kada ya te napasombo pisan bang mo. Natambay misa mi Petrus tu Yesu naparanduk ki intaatan ni. Apa menggirik an namintiro laku an gurun na siya nasaraway tu Petrus nakua. Malay ko lako buko ko diata bulitok.
Belan natangnya diona punga matua muinana sangarinna diona tolino. Natambai mitu-mintu to budah solana gurunna anna maakada laku nakua. Minda-minda la morai urundu na. Lau saabiangan kalena. Siau nendekan kayu pi ataana naun di urundu na. Belan na minda-minda la morai ungkatirinai katuan na. Ya mula ka apa adean katuan. Apa minda-minda tu ka apa adean katuan na. Tu belan na aku. Sia belan na kareba ka paranuan. Ya mula ungkatirinai katuan. Belan na apa ralana po mau pa atau. Moy nasang-nasang itelino. Apa karugian dia tanna. Batu apa ratu sipatu lana sorong o tau. Lana sondan dia tanna. Belan na minda-minda ungkasirisan. Sia ungkasirisan kadangku. Lakot itu maaga usala. Sia kasalan. Masiri iduka nakarampan dilino laun nakui. Kisai situang kamala abiran na ambe na. Naturu mintu malaika madatu. Nakua mi Yesu lako tu tahu ya tuman. Tongan nakua kadangku mati. Ba atu pira-pira tu toke ede indite. Ta enalasi kita kamatian. Kita apina kita itu parintana punga matua. Saya situru kamatotoran. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Selah. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan. Apakah aku benar? Dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh
Kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya, ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya. Tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi